fan kuwa. O ele kama ko ai ole ale ku maos fam kalam. O por ke kaya mo das. Wa fa fongale kuwa di inga mal fam ngu mal fam. Awai mama ko pia man ke aso man ma mo fie man la ulei. Wa ma e o folan fala. Ai ale kuwa mal serious. O mafu ai de yasu abel fa kai le kuwa ia o maku i fumu fa mo de la an for le so fo mo le ia o maku fa kai pupule le suman fa fiau fa popoma mo le ma lu ma fi kai mo le yasu o le maku ko kalo e sanga e ai o kai Pamanguya le mo na suma te ngai ma wema ni o ya la lupe le mari fo le suma fa fa ngai ya mali mal fa tua ya las ya fa mamuya na ngawa sa mo ya fa na wema pamanguya le mo mari fo for non speaking Samoa. Yeah, welcome everyone, thank you for coming. I would like to give thanks to our Almighty Father in heaven for allowing us to gather here today to celebrate and witness this holy matrimony. And I appreciate for coming. To be honest, Pastor, this wedding ceremony was so beautiful. To be honest, the Spirit of the Lord from God, God bless you. On behalf of the family, we would like to acknowledge you, Pastor Ledu, for this special event was so memorable and blessed. So, as a humble token for appreciation, the family has prepared a special gift for you only. La mago kam faya ole fa lo ma wo lunga ne o pa yo ai suwa ko le suma fa fe na ya moli ya mal fa tu ya las e ya o fa ma li le suma fa fe na fa tu ko o me ye fa ping mo fa ping ai le so fio le suma fe fiau mal fa tu ya nawa ke aku le ngat mori le ye balance ka la mere ya ka foi la le suma fa fe ngai ya wala fo ka maf so ka sua ya nawa ye ku su supo ia e utika ile maniki o kamari kau sa ilis ko fa sa ia le sunga fa ya mali man fa ko ya alas ole ko fa le sunga fa fe ngai ia moyai foi para o que eu uso sa unia le ma ifo ia kasi la fe kala ia tinga vai foi ela
mai lau sunga joina o peta. Ya, whawhakai teki. Whawhakai le su mai o kala mai au. E o maa o lunga le aso le sunga le whawhenaiga ia moli malwhakua. E ui ainga le mawase la angu. Ia o pole o le akua ia e sionga ala. O le whakamarine lau sunga le whawhenaiga o peta. Ya, awa, ya, le nak moriak le palang sen kala merek. Ya, o fai for lau le awala fong kamam. Soga sua le wa ele. Usti suku. Ya, e ukai le io kamari. Kau sa inis ko fai lau sunga toina o peta. Kala ni. E ko fai lau sunga toina. Ya, moliak ko le. Ya kusile ni masalah cara. Ele lisi le wo mai ya o le lisi ko la le le lisi pangau mai Israel mo na awole. Ko fora le forforama. Ya, lau sunga Pastor Thomas. Thomas. Today I remember when you deliver the word of God, it's a covenant. That's so very important. So God bless for the word of God. Ya la suma fa fenga lofa ya ole la lofa le usa bien suma fa ya mo lofa tua ya pa pe foi le suma fa fenga ya fiscal ya o lo que pusira ya, mape ko le suma pa fenga ya ai ono. Ya, mape ko le suma le kai fea ya tumua. La sunga fai fea pali ya le fola ka faya ko ya lo fola la sunga fai fea Alfred ya or lo que pusila la sunga fai fea Nora. Ya, voy for que busca. La suma vai dar James. Ya, lo que busca foi lá. La suma vai dar o Sal Pali. Ya, lo que busca foi lá. Pastor Rob. Ya, kalau dia kusila.